Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu tajwid pembacaan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu ada 28 dan ada 29. Kemudian terbagi lagi dalam makhrajal huruf. Jadi arti makhrajal huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ada rongga mulut, ada huruf lisan atau lidah, ada huruf kerongkongan, ada huruf dua bibir, dan ada huruf dari halqi atau rongga tenggorokan. Jadi marilah kita sama-sama dalam kesempatan ini membahas bagaimana pembacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar. Mari kita saksikan teman-teman. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Marilah kita perhatikan teman-teman semua, mulai dari ayat yang ke-6, innalladzina kafaru, kita bahas tajwid. Ini hukumnya wajibul gunnah atau wajib dengung. Jadi suaranya ditahan. Contoh, innalladzi, ya ditahan. Zi mad asli atau mad tabi'i panjang satu alif karena sebelum ya mati barisnya kasrah. Zi kafaruru panjang satu alif atau mad asli atau mad tabi'i karena sebelum waw dhammah atau waw bertanda mati barisnya dhammah ru. Ya, sawa mad wajib muttasil 6 alif atau 6 harkat atau 3 alif, maaf. 6 harkat. Sawaun, ya. Jadi 3 alif atau 6 harkat, 6 ketukan. Hukumnya izhar. Arti izhar samar-samar atau menzahirkan suara nun mati atau tanwin dengan jelas dan terang. Alai sifat lin lembut, laihim jangan ditekan. Alai salah ya, alaihim. Him izhar safawi. Ang yang hijau itu hukumnya ikhfa. Nanti kita jelaskan arti ikhfa, hurufnya ada 15. Zartahum am lam tunzir, ya ditahan suara atau dipanjangkan di tum, itu ikhfa. Hum izhar syafawi, la mad asli panjang, la yuk itu hukumnya siddah, boleh kita katakan. Nun mad arif li sukun. Itulah kaidah tajwid yang mesti kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman semua dimanapun kalian berada, setiap hari kita akan menayangkan pembacaan Al-Quran barang 5 atau 6 ayat dan kita jelaskan tajwidnya. Jadi untuk mudah-mudahan bermanfaatlah bagi kita.